Uburyo 10 inzego z'umutekano zikoresha mu guhiga hackers. Mu bice byabanje babonye uburyo hackers bakora nuko bashobora kwibasira umuntu. Ariko hari ikintu abantu benshi batazi. Ku isi hari inzego z'umutekano n'abahanga ba cyber security bahora bakurikirana hackers buri munsi. Bamwe bakorera za guverinoma, abandi bakorera ibigo bikomeye by'ikoranabuhanga. Uyu munsi tugiye kureba uburyo 10 bukomeye bukoreshwa mu guhiga no gufata abahackers. Uburyo bwa mbere ni digital forensic. Digital forensic ni uburyo bwo gusuzuma ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo haboneke ibimenyetso bya cyber crime. Iyo hackers akoze igitero, abashinzwe umutekano bashobora gusuzuma computer, gusuzuma telefoni cyangwa server, bakareba logo n'amakuru yasigaye muri system. Mu mateka, uburyo bwafashije cyane mu gufata hackers benshi bakoze ibitero ku mabanki n'ibigo bikomeye. Ubwa kabiri, network monitoring. Inzego z'umutekano zifite system zikurikirana traffic y'amakuru kuri internet. Iyo hari igikorwa gisa nk'igiteye inkeke, system ishobora guhita itanga itangazo. Nk'uko waba ufite kamera z'umutekano zireba ibibera mu mujyi. Ibi bifasha kumenya aho igitero cya cyber giturutse. Ubwa gatatu ni honeypot. Honeypot ni uburyo bushimishije cyane bukoreshwa muri cyber security. Abashinzwe umutekano bashyiraho system isa nk'iyoroshye guhakinga. Naho hacker yayibona agatekereza ko ari target nziza bakagerageza kuyinjiramo. Ariko mu by'ukuri ari umutego ubakurikirana ibikorwa byabo. Urumva ni nko gufata rwagakoco ugashyiraho akanyama ugatega imbeba kugira ngo niza kujya kugafata bahite bayifata. Ubu buryo rero bwifashishijwe mu gufata abahaka benshi ku isi. Ubwa kane ni IP tracking. Iyo hacker akoresheje internet akenshi asiga IP address. Abashakashatsi ba cyber security baba bashobora gukurikirana iyi IP bakamenya aho igitero cyaturutse cyangwa igihugu cyakoreshejwe. Nubwo hackers bagerageza kuyihisha bakoresheje VPN cyangwa proxy, hari uburyo bwimbitse bwo kuyikurikirana. Gatanu ni malware analysis. Iyo malware ifashwe, abashakashatsi bayisesengura kugira ngo bamenye uko ikora, aho yaturutse n'uwayikoze. Ibi byitwa malware analysis. Ni nk'uko abashinzwe ubugenzacyaha biga ibimenyetso byasizwe ku cyaha. Gatandatu, cyber intelligence. Cyber intelligence ni uburyo bwo gukusanya amakuru ku bikorwa bya hackers mbere y'uko bagaba igitero. Abahanga baba bashobora gukurikirana fomu za hacker, dark web n'izindi mbuga zikoreshwa n'abashukanyi. Ibi bituma bashobora kumenya igitero mbere y'uko kiba. Uburyo bwa karindwi ni penetration testing. Hari abantu bemewe n'amategeko bitwa ethical hackers. Aba bantu bagerageza guhakinga system z'ibigo ku buryo bwemewe kugira ngo bamenye ibyiho biri mu mutekano. Iyo babibonye babimenyesha ikigo kugira ngo gikosore ibibazo mbere y'uko hackers babikoresha. Umunani ni AI muri cyber security. Uyu munsi artificial intelligence iri gukoreshwa cyane mu kurinda system. AI ishobora gusesengura amakuru menshi cyane, kumenya ibikorwa bidasanzwe no gutahura ibitero bya hackers vuba cyane. Ibi bituma umutekano wa cyber urushaho gukomera ku isi. Icyenda ni International Cyber Task Forces. Cyber crime ntibagira imipaka. Niyo mpamvu ibihugu byinshi byashyizeho itsinda mpuzamahanga rikurikirana hackers. Aha harimo inzego z'umutekano z'ibihugu bitandukanye zikorana gufata hackers bakora ibikorwa ku isi yose. Icya 10 ni operation zo guteguza hackers. Mu mateka ya cyber security hari ibikorwa byinshi byakozwe n'inzego z'umutekano yo gufata abahackers bazwi cyane. Hari igihe abashinzwe umutekano binjira mu mbuga za hackers mu ibanga bakabakurikirana igihe kirekire. Iyo babonye ibimenyetso bihagije bashobora gufata abo bantu n'itsinda ryabo rwose. Isi ya cyber security ni nini cyane. Hari hackers bashaka gukora ibibi, ariko hari n'abantu benshi barinda isi ya internet buri munsi. Ubumenyi nibwo buryo bwiza bwo gukumira cyber crime. Niba ushaka kumenya byinshi kuri hackers na cyber security mu Kinyarwanda, komeza ukurikirane channel yacu. Kandi ntuzibagirwe subscribe, like, share na comment kuri Sibo James Tech and AI. Nitwaga James, ukomeje guhabwa ikaze. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.